pretipkavam tekstove koje mi donesete. Tako glasi oglas, otprilike tako glasi. Znači žena, ja vam dio donesem, ona tipka to na kompjuter ili negdje. Ja napisao rukom. Ajmo zvati. Halo. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Samo oprostite, poštovanje, dobar dan. Halo? Tu sam, slušam. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Recite, vi pretipkavate? Pretipkavam, što god treba pretipkavam. Da. Recite, gdje ste vi? Ja sam vam na Viškovu. Na Viškovu. Možete mi molim vas objasniti gdje je to? Ja tu studiram u Rijeci. To je tamo prema Viktor Lencu? Ne, to vam je na drugu stranu, to vam je, a praktički kao prema Kastu, prema Matuljima, prema Opatiji. Ali dobro, to nije problem, ja mogu lako doći do grada ako treba preuzeti neki tekst ili nešto, nije uopće problem nikakav, ili mi mailom možete nešto poslati. Sve se to možemo dogovoriti, samo recite što bi vam trebalo. A gledajte, ja sam napisao roman. Dobro. 400.000 milja pod zemljom. Dobro. To je jedan ovako, moglo bi se reći, bestseller. Dobro. Ali to je za poljsko tržište. Dobro, znači napisano je na poljskom. Dobro. To je 1., 2., 3., 4. i 5. nastavak. Već sam izdao 6., 7. i 8. O, pa odlično, čestitam. Hvala lijepo. To je gore veliki hit. Inače, uzelo ga je i tržište Ukrajine, Litve, Latvije, odlično. Estonije i sad imam pregovore Kirgistan, Turkmenistan. Opa, dobro, odlično. Da, više ciljam na to zapadno tržište. Dobro. To je, sad ne znam da li će vama biti problem to pretipkavati s obzirom da je na poljski. Pa gledajte, mogu ja lako, mislim, poljski jezik se razlikuje od hrvatskog, on ima, mislim, i vjerojatno ići će mi malo sporije, ali nije nikakav problem. Jer ovo je staropoljski. Dobro. Znači, to nije klasično. I pa malo vam je, recimo, drugačije, evo ja mogu pročitati jedan pasos. Dobro, mislim, samo vi meni recite kako imali to neke posebno specifične znakove, taj poljski jezik. Taj staropoljski ima, da. Dobro. Ima dosta zapravo skoro je cijeli u specifičnim znakovima. Evo recimo, ja ću vam pročitati jedan dio. Ljušništa sterte, stištovnjedašnjir, eštišnjir. Recimo, to je podnaslov i dosta imaš ovih, taj staropoljski šnjir, šnjek, čnje i žnjačrnje. Znate ono, žnjačnje, Da. Jasno mi je. To i dosta ima, pogotovo i ovaj zadnji dio je na staro poljskog, ima staro poljskog grčki. Recimo, gdje je dosta veliki problem. A dobro, recite mi, tipkovnica računala ima mogućnost pisanja tih riječi? Ne. Ja vam moram dati... Ja moram to vidjeti, da. Ne, nego vam ja moram dati staropoljsku tipkovnicu. Razumijete? Aha. Dobro. Gdje su to žnje... Imate li vi to? Naravno. Dobro. Jer gore su vam ta slova žnje, šnje. Da. Žnje, šnje. Jasno mi je. Mislim, smiješno zvuči... Znam, sve mi je jasno. Baš imate, recimo, umjesto našeg š je žnješ. Da, jasno mi je. Pa bismo li se mi mogli naći ovaj tjedan u gradu, u centru, da ja to vidim? Ovako, gledajte, ja vas sad trenutno zovem, ja sam sad u tom Rudniku, još uvijek, ja vas sad zovem sa 6 km dubine iz Rudnika, tu u Kostreni. Dobro. Završavam taj 6. dio, još mi je ostalo nekoliko stranica, ali problem je taj što se okno zatrpalo. Dobro. I čekam sad da me otkopaju. Evo, zvao sam ih, ja sad više ni ne znam jer sam izgubio pojam o vremenu, u travnju pomoć. Dobro. Koji je sad mjesec? Je vi mene zezate?
Gospođo, zašto bi vas zezao? Pa zato jer mi sve ovo zvuči vrlo, vrlo nestvarno. Znam da zvuči nestvarno, ali šta ja mogu? Koji smo sad mjesec? Ja vas molim vas. Ma šalim se, moram se malo zezat, Bože dragi. Moramo se malo zezat, pa di bi ovaj svijet išao? Uglavnom, znači, gdje sam stao? Stao sam da bi vam ja donesao, znači, poljsku tipkovnicu. I onda, ako ja budem zadovoljan s time, onda bi vas angažirao i za turkmenistansko i kirgistansko tržište. Dobro, ja znam da vi mene zezate, ja bih sada prekinula ovaj razgovor i molim vas, nisam... Niste, šta Hvala niste? vam, doviđenja. Šta niste? Doviđenja. Žnjišnjega.